Kada je čuveni Borislav Stanković, slavni pisac, imao 28 godina, oženio se na jedan neverovatan, bojemski, romantičan način i to sasvim slučajno, mada je on kao vrlo sujeveran čovek duboko verovao da je ta slučajnost u stvari bila njegova sudbina. Evo i potpuno neverovatne priče koja se zaista dogodila u nekim davnim vremenima. Borislav Stanković, slavni pisac, je svoju ženu ugledao prvi put na jednoj fotografiji u nekom fotografskom izlogu. To se dogodilo na Terazijama. Ona je bila odevena kao maska, dakle u mornarsko odelo, i to za maskembal koji se tih dana priprema u Beogradu. Mada je u to vreme bio na vrhuncu svoje književne slave. Bora je tih dana bio neobično mrzovoljan. Izbegavao je društvo. Međutim, kada je tog dana spazio lik mladog mornara, zainteresovao se za tu nepoznatu devojku i rekao je to svojim najbližim drugovima, ali na tome bi i ostao da ga istog dana, odnosno uveče, baš ti drugovi nisu pozvali na maskembal. Posle dužeg opiranja, on je najzad pristao, ali, kako je rekao, pod uslovom samo da navrnemo, pa odmah posle idemo u Skadaliju na vino. Prva ličnost koja je srela na ulazu Boru i njegovo društvo bila je upravo devojka Mornar, ista onakva, kao da je sada izašla iz fotografije, kako je to posle Bora govorio. Videvši je, zbunili su se bukvalno svi, a najviše sujeverni Bora. On je skoro hteo da pobegne, toliko nije znao šta treba da uradi pred ovom damom. Devojka je izgleda to primetila, osmehnula se i blago na njega ponudila mu da ga izvede do garderobe. On se pribrao i krenuo za njom, kao omađijan, kako su govorili ljudi koji su tome prisustvovali. I posle toga, cele večeri nije se odvajao od nje i do smrti je ostao pokraj nje. Samo nekoliko nedelja posle te večeri, ona mu je postala žena sa kojom će posle izroditi decu i provesti ceo svoj vek. Bora se često prvo njoj obraćao za sud kada bi nešto novo napisao. Gospa Angelina čuvala je do smrti kao najveću Amajliju poslednju nedopušenu Borinu cigaretu, što govori o večnoj zaljubljenosti u svog muža. Ljudi, ako se još uvek niste subscribe-ovali na naš kanal, mislim da je sada pravo vreme. Kliknite i podržite nas, a mi ćemo se truditi da postavljamo veliki broj zanimljivih i kvalitetnih videa, kao i do sada.